Арт-арттың авазынға тажын көдірген дұбамен, ал малдың көжінге дельсін тосқан дұбамен, жанын шаға жүзінде жазын кіржен дұбамен, жайның дүнгі ойнында жаянын сымырашқан дұбамен деп, дұбалыстың алтарлық ажылтақчызы өбек қайғанды өмір ақтарыбыстың ардан, мен дұбамен де барын сілер бүгіде дірілі болғайсылер. Инжанғаш ерте бұрынғы өгелербістің тамжық білген оламжылалдың бірезі, оқча дұғайы потағы тамжылғабыстан сілер бүгідегі жедіріп түрбіз. Оқча Өй төрел кебірден өскерліп, өкжіп келген. Бағадар дерден бұл бұрынғы қапшақай деп жабыленен бұл келген мұны болырда амна қаманжық бір яштан жазай болбас. Қай көленгі тегбем тұтпа-тұттың ішінде күн дегбе шенен алырыне сығынның түк мүйізін өйген, сығын болырда мүйізін шетке шалып жөрезін жүре жібеді беді, бодының мүйізінің түгін düşürер. Он ендік шеттен апча сар тұрған дейдір. Нұнам телдіген бәдеңме тағыстың, жүзімезінен салғыннан алғаштан оқты жүңнелер тұрған дейдір. Ja, oyun depçeve yerinin 3 oyunun biraz debek bu. Bunun tüyü kızan biste olurdu bu üstünde vada. Bu Çingiz Han delegeyini eylep çoğru orada orkutta geçti kaçtığında akçı bezini amıradı, şergi bezini amıradı. Ay yıldan öncüp çıdardı. Ama onu oyun kılıp bombom olcu deyip bu doңдақ beni solur. Bu doңдақ болған ұжырын бұны ойынға зөргелеткен дейдір. Мұң башын жаға да керегілер қылып, аңға да керегілер қылып, мұны солу зөргелеткен дұрғандыр. Мұнам ойынға зөргелетіп, мұнда ол шерілерінің ол шағындағы бұл адының еділіп көрген бағынан, кизенінен, ноқтазынан, ұзын тын жібезінен, мұнжап дергі жібезінен доңдақташ ойын қылғашты, мұның бағылып, мұнжап мергенін сорып, бүрбәз үләжі бап адып, Oşanımdılık tüyüklük oyun başlayan deyip, ındık tüyükü açıp durar. Indık tüyüklük mücab oynap, amsat onu ulumculatıp, sisteminde oyun kılıp oynap durar. Hem bu aşağıda temsen bopçadır. Burungu şağıda olurdım, onu yapacağı ındık tüyüklük ulumculak gelgen üstünde vada basa, amsat mücab oynap durar. Deyip, ındıkla verdik. Den tüyüklüğünden ulumculak gelgen oyunun biraz olur işte. Hem onu amdaki adın keskedip öregen indir adar. Tüyükü yosun kurumunu üldet gerçi. Hem onu öregen adar ündir adar yürü olsa, bu yılında bu am şagada adar mı onu? Şagada çok adar ise bu yılında keskip bu gidiyor duran bak. Çünkü bu öregen ündir adar yürüdü. Bunu adar olsa bu günün kayada keskir de açtır mı onu? Anam bu öregen adar babasının doğanın. Bazavı yazın o. Ерте бұрынғы көшкін жанар болғаш мол шеріглерінің қол жеспенің бірезі оқча тұрған. Төгі арынларынан көрді хүні күрне өйезінде оқчанан баг атарын ерінің үш ойынның бірезінге хамарыштырып, ойнап егелен төгілік. Бұл еде хереглеп тұрған еш қапчақайжа амғы еге жедір тұба жон хереглеп келгені төгі ламжыларын хадағалап келген чорғаралдың бірезі. Оқчаның хебірі қапчақай болғаш нарын арғанан қылған мойыс жаден чижектік төрелдерлік. Мойыс жаның ұлы бодын құлызын жергілік елгір яштан жоңғаш арты тала орғазын инектің сиірінен ішті бары екізін черлік инек жоңма жергілік амыттанның мойызын аңғаттап жыглап қылырдыр. Мойыстан қылғанжа қапчақайны бодарға тебінлік атқан оғы ыраққа дейір. Багадар оқчаны ар жек күжінен хамаштыр ылғардыр. Кіріштен жаны қандыр дырстарды қайы кірі күшкілерін чаның күжі болғаш кіріжі деп адар. Атқан оқтың девін күжі оқчаның болғаш адықжының күш шыдалынан жылдағалар. Оқсоғынның құбызында пуза атар. Меде демдек бер аң-аңнары болғаш ажығлар байдалынға хамаштыр хебір байдалы қылыр материалдары арасында ылғалдық тұрған. Sayın ömün yine loji değişini ne bildik sen ödür. Ne duran katuğa
зооны их толголт Урeenхай сурын хаврын харвааны нээлттэй харваа болж байна. Энэ харваанд хүрэлцэн ирсэн газраас хүрэлцэн ирсэн нийт харваачтан дээр нь энэ золголтод хүрэлцэн ирсэн нийт артмындын сар шинийн мэд хүргэж илгээрэн инка болон төрлөөрön төвшин болон байхын элдэгтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. За би мөнгөн дуулах тараатай мөнгө цасан ихтэй одоо тэр сайхан баруун алта Цэнгэл нутагт амьдралынхан 20 гаруй жилийг өнгөрөөж залуу лондонсаа тэнд өнгөрөөж ажил амьдралын гараагаа тэндээс эхэлж өдий дата алдагт хүрэхэд миний өсөж төрснөөс ялгаагүй энэ сайхан нутаг ад зэвэлэг надад хайрлсан юм нутаг учраас тэр нутгийн арт түмнэр тэр нутгийн газар ус шороонд нь одоо байнга залбирч бахархаж явд юм аа. За Урeenхай сурын спортоор одоо 50 жил харуулж байна. Халах сурын харваагаар одоо 30 дахь жилдээ харуулж байна. Энэ жил бас миний энэ Монгол оронд маань одоо төрийн олон сайхан тэгш ойнууд тохиолсон энтэй хамт бас миний сурын түүхэнд одоо сур харуулж сурчин болж энэ зөвлөг ногоон дэвжэн дээр зогссон нэг бас их түүхэн ойнууд бас давхцсан юм аа. Ягаад гэвэл Урeenхай сураараа би нэг 50 жил зогссон юм байна. Урeenхай сурын зурхаан дээр, халах сурын зурхаан дээр 30 жил зогссон. Тэгэхээр миний хувьд бас гонцлог жил байлаа. Өнгөрсөн жил маань Сайн явж маалунда шүтапчрун будава. Шиннага оогеэтган суужалустын чаажалны мэдээж дэгэж. Багтгаа бүгэн бижипсээс баг дэвшээс менэм доо энэ дахнын бежинжлэн аа Урeenхай сурын улсын аварга спортын дэпартамент болоос бүгэн шангилан алган баярга життэн баяр басна гастбажан баг дэвшээр угаарт минь мэнэлэн баларны амжилттай багтсан байна. Яг тийм маал зөртөнд дэвшээр бүгд балаа. Чаажлуст энэ чагаа баярын мэдсэн чидэйд яг зөвгөн амбаа туаран кайны солтын хаваа нээлтгээд солтымдан нап яг баяр сактус фонгаамд ба хаза турган бүгд бажанна онда баянгээ магтсан фэйсбүүктан билэнд дэвчэрүүн хатан болдог шиг баяр чаажлын мэдсэн чидэд Моолда Окча баг адар ойну галга Урeenхай буряттен төрөлдөрлүг. Оларның арасынан Урeenхай Окча баг адар хибири баштай топтоонун төөгү турскалары бадылап турар. Тыбаларның Окча баг адары Урeenхай Окча баг адар төрөлүнгө хамаржырдыр. Улустун улуг байыр наадымынга Урeenхай Окча баг адар ойну бир төрөлү болуп жортунуп турар. Урeenхай Окча баг адар ойну жылдың шағаның сес жазында Албан ёзлуг ажыдашқының қылып уламжылал болып тоқтап тұрар. Бо жылғы Урeenхай багның ажыдашқыны Моол улсының найсылалы Улан Батыр Хорайдың бойын тұқа спорт түрінде болып өтті. Ажыдашқын уезінде байым өлгей айнаттың Цэнгэл сумынлықтың делег шойын оглу надым сұрын баг адар Окча спортының бит мастері ады біле шаңнатқан өштігіл жорық болды. Урeenхай сур гэвэл халах сур бурят сур 3 төрлийн сур байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр онцлогтой л доо, ялгаатай. Хамгийн миний хувьд л өөрөө би бодож явахад хамгийн хүндэн гэж би ойлгодог. Яг гэвэл барьж байгаа хэрэглүүд нь арай хатуу чанга хүйтний үйлрэлд харуулдаг. Манай Урeenхай ч шинийн 3-наас эхлээд хамгийн анхны тэнгэр дуугарч бороо орсон цагт болдог боломжлолтой. Тэгээ малчаардууд одоо дээр үдээ тэгж наадж ирсэн байна л да. Одоо бол яг нөгөө наадгай гэдэг утгаараа баяр наадмын харванд оролцоод явж идэг. Тэгээд л бусад үедээ бол яг нэг уламжлалаараа харавдаг. Онцлог нь гэвэл одоо энэ дээр үед цулбуур чөдрөөрөө зангидж харавдаг гэсэн бол одоо зүгээр сур бүрэн килод нэг ойролцоогоор 400 г орчимтой тийм байг оноод 3 м өнгөрүүлээд 20 см овоос өтвөг гэдэг шороон дэгрээ давуулаад тэгээд оноонд тооцогддог. Нөгөөдүүд нь зүгээр оноод унгаачихсан тохиолдолд оноо тооцогддог шүү дээ. Манай Урeenхай сур бол тэрүүгээр арай өөр.
Тэгээд нөгөө хоёр сураас арай өмнө эхэлсэн ч гэж одоо батлагдсан байдаг л да. Хамгийн анх одоо нөгөө Чингис хааны зэрэг хүчин баруун тийшээ байдж эргэж ирэхдээ сумныхаа зэвийг аваад болцоо хийгээд цэрэг мордынхоо чилээ гаргаж анх наадам оройнхаа сураар үлдсэн түүхтэй байдаг ч 800 жилийн өмнөөс тийм. Эртэ бурунгуй янам алан малдап аңын аңнап он хамааралдаг итжүүлэн амдраланга хэрэглеп билген Дубажонун уламжлалдык ойнарынын бирзи Кажак ойнары. Кажак ойнары тусгай дүрм өөрөдөглөг бичээ улстын гişсizлиге эртен билинге боднун онзагай тузасын жедрер салдарлык. Кажакты жажырып, ачаштырып, адып сага хаптын хевирлик көбөй төрөлдөрүнөн ойнап буламжлап келген. О одада кажактан сага хап ойнар бойында ойнар дүрүм онзагайы тузалык таласын көргүзөрүп белеткедибиз. Кажак ойнарда ак ширден жаткаш оң үстүнгө дескиндир олуруп алгаш күн ай дескиндир ойнар. Кажакты арыглап кемдип шеберлеш жооп, мунга жедиргеш авазынга жыр уламжылалдык. Кажакты арык шебер кемдир болса, ады жараш чугурук болур. Тобукту шебер эки кемдир болса, урук тары ос шебер уран болур деп сургап келген төгүлүк. Сага хап ойнарда ойнар устар поттары кажыгын ап алгаш келирдир. Ойнар кишилер тең санны кажык өндүргөш ойнап олурар аалдын ээзи азы эң улуу жашты киши оюнну баштаардыр. Биздин бурунку уруглар турурда олдар турган шаарыбызда абыстын ойнубузду ойнакай кажык кагар ойын. Сага кагар ойын. Сага кылдыр танымал демдектик бир кажыкты шилип алыр. Боттарынын өндүргөн кажыктарын адыжынга алгаш, өрү жашкаш колунун артынга токтадыр. Колунун артында эң көбөй кажык токтаткан киши улустун колунда тең үлеп өндүргөн кажыктарын алгаш, колунун артынга дагай кажын өрү жашкаш токтадыр. Колунун артынга кажык токтадырынан хамар жош, жерде кажыктарынан колунун артынга дексиз саннык токтаса дексиз сандан, сондагай сандан токтан болсо сондагай сандан жүрдеш саганы жерге түшүрбөйнен адыштап алыр. Мынжалдыр жерде кажыктарны төөзүн шүүрөп алгаш атмунар. Одун катыштырган кажын төөзүн аткылдыр мунгаш када ойнап олурган кишилердин адын монуп эгелер. Бодунун аттарын мунгаш аалдын адын мунарда сологай колунан сага кагардыр. Саганы жерге түшүрөр болса, таразында кишиже кажык шилжир. Мынжалдыр ойнап катыштырган кажыктан ат мунуп, эң көбөй ат мунгаш өөр жылгы толтурган киши шылгарардыр. Gözün kamışı nun erenge canlısı. Canlılardır. Kaçadı. Ben bu kişimince koştum. Bırak da doğusu kızımlar da canlısı. Ancak bir vakit ağzını
Almasa kaç verse de olur. Aynen işte bu tatlı çarpıyor. Büyük günah var. Bunun arası der. Ay o bir sürü benim. Bakatın bir ne da bakatın. Ажык ойнары күзүнүн уган бодолун болжудуп, уламжыларын сергетип, мага бодун шимжеңгир, элгир байдалдык болдуруп, сергек, оваарамжалык, кечеңгейлик болдурар, атыкка жугула тузалык болурунга даянып, үчө уругларын иде ойнадыр турган. Bugünden arabası. Babanınca. Amca bulduk. Sen nereden buldun? Ya sen nereden buldun ki? Adımın havadayım. Sen nereden Ынжаңгаш улуу мол күрүнө үйезинден бери ажы төлүн ажыктан ойнадыр уламжыларды куштук делгер эткен. Onu tüm gecenin bir biçim hap gördüm. Arap kası Uy mi? 이게 düşmüştür. Öyle bana ver. Arak dedin aynı şey. Төөгүн өңгөр болсо Моолдун жажыт төөгүзүндө Темужин Жамок биле эште жирде бадыткал кылып тош үстүнгө кажык ойноп турган төөгүлүгдүр. Оң улаштыр Хубилай хандын үйөзүндө кажык наадымын жорутуп турган дуайында төөгүн омнарында арткан. Kaç oldu? Salakayla oynarsın. Üskü bizim adım bunlar bak durmam öyle. Çok iyi. Bırak. Evet bir yerini var. Angel giremem. Dalaşmayın. Mama. Şişkinlik var. Yardım biraz da ben de. Cakayız tasamağa çıktı. Darı bir çek getirdi. Cakayız bir çıktınağa. O da. Çesler oyna karamda. Sağa göçüdür mü? Bu da sorular. Çok iyi. Kadın arasını çok bir kartta kokatay. Acayip oldu. Düşürelim. Nereye kadar veremeyecek düşür. Veremeyecek düşürmesin. Kadını kahvece çiçeği kaya dikti. 1909 жылдан бeri кажык адар оюннарын сайзыратып, 1909 жылдан бeri улустун наадымынын төрөлүнгө хамааштырып хужудуп турар. Üzülmeyin alırsın dediler. Üzülmeyin hanıma kaldırsınlar. Seger basa bas. Bir bakar şey de. Babamın kırından düşürük kıldıklarında. Haltın kırından düşürmezler. Hiçbir döşkün yüzü çıkar. Haçınlarga yaktılar bizler. Sesler yemişte yalgan camdı. O getirgi güveylirse sağa sıkmam. Kızı şıkındırar. Adımga konuşturup aldım. Bunda aldı adım var demeyin. Уламжылалдык ойнорун өскө
дамжық бөлген өндезінің хөгжімнері он арасында игіл туғайында даразында медені жедірелді. Игіл топтон төгі, қылыр арғазы, уян үні, онзағайла болғай. Жаба иргил депчен бурунгу тавалар бурунгу шагна бер керилдеп жолун. Мына маны ештен кыргаш, чымжак ештен кыргаштан бо үшкүнүн кешине мынчап хирлеш кадыргаш бону мынчап жасар турган бо текпези бо. Мына бахтын кутуруна, никахтын кутуруна кылдар. Мына бо саат деп жебени жаар, мына бо чаа деп жебени мынчап кирэ деп тыртар турган. Мына бо иргилде Заксай суммада біздің жестебі зүрледі бәшке қылып берген менге. Олық бедік жешті кіші тұрған, ол кіші қылып берген, он мен хам көзгейді кіші өрін, ол кіші тәтіштар, мен тәтіштар тұрған, бичи өренген, бичи 14 жештік тұрарды өренген мен. Амды ебір тұғаның айыл қазына бізер бап тұрған жүйлі. Бұрынғыда бір сөз өрік тана жібе соғар бірдік жаға қызыл харча тұрған. Осын суғаш күніп тұғаштамыды күзәнек қызыл жаға көмдерін бердіп тұртқан біріндік айылға тұрарды ғаным. Эргэн хүндлэг өргөжлөр силэр бүгдээгээ алдай хунаш дамжилгаавцаа жетирдвэс. Таалап сонорган силэргээ улуг өрдвэс. Дараасандаа уярашгаж эндэж аагай.